Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. MLA jong ka BJP upami kemat ya ka Shillong South Constituency upa Sanbor Shulai mentakasngi ka shitarik nailar arjat apho ula kena ba sorkar jilla kala syak job namar bakam shim la shim KIA ruem ban penbiang ya ki jingdon kam jigi pajba haki chnong ba ki bor sencar distrik lapan bena kom ki containment area hadien balalap ba ki dan ki brio ki blangat haki jingpang COVID-19 hakaji kran bigila pathai kubor hadien baladep sam ya ki marbam sha kom ba shispatli e ki long yeng ki basa ha Maxwellton Estate uba Sanbor Shulai la kena ru ba hadu mentah ki bor badai pej ya katnat ka koi ka khya kim shim la le tikina ya ka antigen test ya ki brio ki basa akni ka chaka ha ka bagi paj ba mentah ki sa om dom bat kalingo shu la ong ba komunong mi khman un sapha da ka jing tho sho mentri rang ba ban pan jing penchai lor kani ka jing e ang ne kolong ba rade betubu kisin balap declare ya ka kum kata containment zone tegemut kini kinong song hakan ga lum ki badon kumba shispa yeng ye ki babun ki gede ki ba jin boro hide ki ba ki driver taxi ki ba rimasi ki ba driver la ki ba bela dia tim ki ba bela ki dukan juga beriu te kita yo gemiyo seban mi mlat rum ya mono bandrung te jing don jing em jongki ka bam ka di kala dunam don syu te nakaliang jongi barka jonga ko bemlir ka bakasno hende gisgi namar bakade ga jaga ka bomdon ka water connection hamdon ke babun ki ka her sha surak non tong namar ka ka disputed land barang don ka jing yele kies te ngil rengkat bakasno ngilaya kontak sa DC ngilaya kontak sa CU municipal bat kilap supply ko nang ne da tangkar man kasngi badru ngilaya habban ya arrange namar kinong rimasi ru gibabun kiba samdut na kada kalum syap kidi bentai ba per jong kada sinong jungi tega masih rum ton bam su nomor kim mlat ban mi bale ot plang tengila haban arrange yo plang ru khang bagi gimerat di masih kin yo ban bam ko bam mi iben rio te menta kasngi daga dia trailang bat ka dorbar snong jogan daga snong kan jesi sok sport lubang ngilaya arrange kumasis paying habagin mental ngan IT hapo ka dorbar snong ya kini tiar ki badang don halti kabangi ya pechwa menta naka liang ka jonga mdon sus namar ngafun ya i astana ba snong baham ngalafun ya DC banyak keren na bentakan ya kini kijaka kiba kidi ka government ka declare ko containment zone la kan provide them kidu ki essential communities ka bam kadi bat kwe de nre ka je kan DC jong ba kin habya penbe bagasnung ba identify are likely dugan bagin wan I door to door tang bagi haban siu umdan ka taban on free of course te kadon ka jing hangta la ka government na kaliang government umdan gum kata ka bagin free of course te kajing test ru haduk menta kena random test la ada test arpo dan lagi di babun balang pada haji siapa kala adon ke containment area bela declare ngaso bagi ka medical team na ka health department ke depan spot banle ya ka random test ya bro khaj kana ka lumbar ndre haduk menta kim chim lale ngilai iya menin high court kubor mi sate chika than consensus jonga stage ko jalupara bara pathor satai ru musim lale abaki rong sinong situ gila ag statement gila dom hado kata gila iyo hang kita tanya lagi kau kalau ngkubi kalah kelat naga jingpang bat hadin sitio dak injing intervene jong ki nong sencar sinong kisawan hangi hang ner kaju tengah pai naga kubur ka ba ngahap ban sim serius naga kam lamun di ngan sa take up naga kam bangan sahaban bu dak jingkli balai kalau ngkumne ngan sabi kan dulu chips ke tri ru ngahap ban ya kan juga health department balik sim sting apa kila declare kila sutu kila ke record hasor ba kapsor be kila declare ki
containment area kila ada ben bu full team bakin le ya ka test yaki pajba nong song song la yatu yang naga dorbar kila yatu te hadu munta kapat don te jointly ngatrai lamundi ngat saya ya penbaik lang dorbar song hangne baru bangan satik op yang kambat ka government teman tak kasih daga mensim ka je so kya para brio ngi ki basa caka ba mdon kata ka containment kham jingai nang dekat area ngila ban thiet ki bam ka din ri ba ki mla ban mi ya ban sok we khop hai de daga mensim jing so kya ba daga je tre lang mata kan don ka bangin ayu khau ko ma sis paying pan udai penyang baru biskuit kini ki item ke bagi bagi tang bikin bagi dum kadum ban ngajing syatan ke jongki tinggi sana ya pechu de kau uplang jongki masih kadang biang ngilai apa kontrak biang mana belum rak biang selesai ru uplang man penba jongki masih nomor ba kide gitu ki masih ki begiri gini ki baki kun ki kelung ki bahak kelung ki baru ki pajak kam tam ki kelung kena badi dut yo kadut nak cakap